Shetani akubuza kwegera Imana. Shetani anakukataza kujongelea Mungu. Kubera ko atinya yuko havusaba. Kwa maana anaokopa kuwa unaweza ukaomba. Hariyo regle spiritual. Kuna regle spiritual zitatu zituma umuntu ashikirwa n'ibintu. Zinasababisha mtu anafikiliwa na vitu. Regle ya mbere ni gusaba. Regle ya kwanza ni kuomba. Umuntu asaba ufise vyinshi. Mtu anaomba yule ambaye yuko na vingi. Umuntu asaba ufise vyose. Mtu anaomba ule mwenye yuko na vyote. Umuntu asaba ushoboye kumufasha. Mtu anaomba ule ambaye anaweza kumsaidia. Regle numero 1 iravuze rero. Regle ya kwanza imesema sasa. Ask. Saba. Bisigura ngo saba. Eti ombeni. Bakubwiye ngo saba. Wanapokuambia ombeni, utegerezwa gusaba. Umugabo yavuze ngo unapaswa kumuomba. Bwana alisema nimuze abarushe n'abaremerewe, njooni waliochoka na kuelemewa, alafu niwapumzishe. Uwo dukwiye gusaba, iyo ni mwenye tunaenda kuomba, ni watwemeje yuko afise vyose, ni ule ambaye alitukubalisha kwamba ana vyote. Igituma shetani atagomba yuko usaba. Sababu gani shetani hataki kama utaomba? Igituma shetani atagomba yuko uba munyonga uhoraho. Sababu gani shetani hataki uwe katika uso wa Mungu? Ni kubera ko uhoraho yavuze ngo, ni kwa sababu Mungu alisema eti nimusabe muzohabwa, ombeni na mtapewa. Yamaze kumenya yuko ameshamaliza kujua niwegera Imana uzoisaba. Ukijongelea Mungu utamuomba, ni agusaba izoguha. Utakapomuomba atakupa. Abantu benshi barasamaye, watu wengi wamezubaa, bamarana imyanya n'abantu ataco bafasha, wakamaliza mida na watu hawatawasaidia. Hako barondera kumarana umwanya n'Imana ifise vyose yobafasha. Bali ya kutafuta muda kubakia na Mungu yuko na vyote angewasaidia. Shetani agerageza kukwegereza abagenzi bazogusamaza. Shetani anajitahidi kukutafutia marafiki watakuzubaza. Agoma programme y'amasorti, wakupatie maoroza ya masorti, kugeza aho utakaza umwanya wo kuvugana n'Imana. Unapoteza muda wa kuzungumza na Mungu. Ariko naje kuvuga ku buzima bwawe. Lakini nimekuja kusema kwa maisha yako. Shetani nazosubira kukubuza kurondera uwo kuhapo. Shetani ongeza kukukoteza muda kutafuta mwalimu. Listen, Biblia ivuga ngo ask. Biblia inasema musabe, and you will receive. Kandi muzoronka. Ombeni mtapewa. Ati musabe muzoha. Ombeni mtapewa. Musabe muzoha. Ombeni mtapewa. Musabe muzoha. Hawakukwambia che utaomba. Nako bakubwia ichukuye kusaba. Unaweza ukaomba chochote kile. Unashobora kusaba ikintu cyari chochote. Wanakuambia omba. Bakubwia ati saba. Avion omba. Ati indege saba. Aeroporo omba. Aeroporo saba. Mainchi omba. Nikihugu gisabe. Wanakuambia omba. Bakubwia ati saba. Sasa adui shetani umngasi satani anajua vema sana anazineza cha kwamba ukipata muda wa kuomba yuko ni waronka umwanya wo gusaba tayari umepata wamaze kuronka yala gahaso mbrahazeka. Kuko Biblia ivuga ngo ni musabe muzohabwa. Kwa maana Biblia inasema ombeni na mtapewa. Ni batubwiye ivyo dusaba. Hawakutuambia vile ambavyo tutaomba. Bisigura ngo ushoboye gusaba icyari cyo cyose ugahabwa icyari cyo cyose. Inamaanisha unaweza ukaomba chochote na ukapewa chochote. Ariko biragorana cyane. Lakini ni vigumu zaidi. Yuko umuntu avuga ngo ndafasha uku kwezi kose. Ya kuwa mtu aseme nachukua huyu mwezi wote. Ngomba nicari imbere y'Imana. Nataka niketi mbele ya Mungu. Ijwi rya shetani ritari kubwira ngo. Sauti ya shetani labda nakwambia. Ubwo n'ubunebwe. Uyo ni uvivu. Uyo shetani atangura kubwira kuri umunebwe aragukunda. Uyo shetani anaanza kukwambia kama ni uvivu anakupenda. Nenda ukore. Nenda utumike. Ni warufashe imyaka yose wicara. Au kuko ulichukua mwaka wote uketi. Wafashe konje y'ukwezi. Ulikamata konje ya mwezi. Ukomba kurondera munyonga uhoraho. Unataka kutafuta usoni kwa Bwana. Reka ndakwemeze. Acha nikukubalishe. Amezi 11 wakoze ku kazi. Miezi 11 ulitumika kazini. Ndakubona ni pantaro watanguranye kwa mbere. Na kuona na ile suruali ulianza nayo mwezi wa kwanza. Ndayikubonanye no mu kwezi kwa 11. Na kuona na mwezi wa 12 umevaa. Ariko bari gufata ukwezi kose. Lakini ungechukua mwezi mmoja. Ukavuga ngo reka ubu rero mfate konje. Unasema huyu mwezi nikamate konje. Ngomba kurondera Imana mu ijambo ryayo. Nataka nimtafute Mungu katika neno lake. Muri uko kwezi kumwe. Katika huyo mwezi ushoboye gusohoka na masosiyete atabara abantu. Unaweza ukatoka nje na masosiyete zaidi. Shetani lakini shetani azokugira ngo atakwambia ubwo n'ubunebwe. Uyo ni uvivu. Shetani ntakukunda kugira ngo akwigishe gukora. Shetani hakupendi ili akufundishe kutumika. Reka turekane n'ukwezi kose. Acha tuachane na mwezi mzima. Ariko ushoboye kuvuga ngo lakini unaweza ukasema reka mfate indwi imwe basi.
acha nichukue wiki moja Okay, nayo nyene nini na basi? hiyo pia ni kubwa. Reka fati misi 3. Acha nichukue siku 3. Ndazimije WhatsApp. Nasimisha WhatsApp. Ndazimije Facebook. Nasimisha Facebook. Ndazimije YouTube. Nasimisha na YouTube. Nyene yekumviriza Jehova Rafa elon. Nataka nimsikilize Jehova Rafa peke yake. Ariko benshi nibibashikira. Lakini wengi haviwafikii. Iyo bafashe konje. Wanapokamata konje. Agiye kuraba tantine yigeze kumuroga. Anaenda kutizama shangazi yake aliyewahi kumroga. Unarudia unatame. Ogagaruka nao. Masandele konzo brahanze kunto. Amen. Gahanga lanzo. Uno musi shetani ararekura umwanya wawe mu izina rya Yesu Siku ya Kristo. leo shetani ataachia muda wako kwa jina la Yesu. Umwanya natanguye gufata ndiko mvugishwa kuri uno mukobwa. Muda ambao niliukamata nikianza kutabiri kwa huyu Nagomba binti. gusanda kumenyesha yuko ubanye n'Imana. Nilitaka nikujulishe kwamba ukikaa na Mungu Usohoka umenya nkayo, uvuga nkayo, wiyumvira nkayo. unajua kama yeye, unasema kama yeye na unafikiri kama yeye. Na kintu na kimwe gihishwa imbere y'Imana. Hakuna hata kitu kimoja kinafichwa mbele ya Mungu. Iyo rero umaze kwicarana nayo. Nyakati sasa unapoketi na Mungu. Usohoka ufise umenyi nkayo. Unatoka una ujuzi kama yeye. Iyo ni regle numero 1 muri monde Hiyo spirituel. ni regle ya kwanza katika ulimwengu wa kiroho. Ikuraba, ask. Ni kusaba. Ask. Sawa. Omba. Sawa. Demander. Sawa. Demander. Ati musabe. Mo. Demander. Musabe. Zada gahaswa mahanzo. Hallelujah. La gahanzo haze gonzo. Hallelujah. Ima iyo Biblia yao. Nipatie Biblia yako. Kubirika Imana. Kwa nini ananipa? Kubirika Imana. Kwa nini amenipa? None afise umutima mwiza kuruta Imana. Sasa iko na roho nzuri kuliko Mungu. Afise umutima mwiza kuruta Imana. Ana roho nzuri kuliko Mungu. Kubiriki namusavye akamba. Kwa nini nimemuomba akanipa? Biblia ibandanya ivuga mu bijanye no gusaba. Biblia inaendelea kusema kuhusu kuomba. Avuga ngo Wanasema hari umucamanza w'umupagani. kuna shishe ambaye ni mpagani. Atubaha Imana atazi n'ivy'Imana. Heshimu Mungu na hajui hata vya. Yarafise urubanza rw'umupfakazi. Alikuwa yuko na jumaya huyo. Uyo mupfakazi akazinduka buri munsi mu gitondo. Anaamkia kila siku asubuhi. Uyo mucamanza w'umupagani. Huyo shishe mpagani aravuga ngo akasema, cha kwanza ntamuciriye urubanza, nikimjije uyu muntu azonduhisha, uyu mtu atanichokesha, reka ndamucire urubanza yigende. hata nimtie tushishmaje. Yesu nakacavuga ngo Yesu anasema n'Imana ugumye isaba, hata Mungu unapoendelea kumuomba ishobora kukwishura ivyo itari yiteze kukwishura kubera ko wayisabye cyane. Akakujibu vile ambavyo akukuwa alijiandaa kukupa kwa maana uliomba sana. Mwami yera alikuwa anambwira kino kintu ndeka ndakivuge. Roho Mtakatifu ananiambia hichi kitu acha. Uzigituma benshi mutishugwa. Unajua kwa nini wengi hamjibiwi? Iyo uvuze ngo ngomba gusaba iki kintu Imana, Nyakati unaposema nataka niombe hichi kitu Mungu, urambigwa no gusaba itarakwishura. unachoshwa na kuomba kabla hajakujibu. Wihutira kuva mu nyonga hayo, Unaarakia kutoka usoni kwake utarakironka kabla hujakipata. nico gituma Na ndiye sababu ushobora gutangura gusenga. unaweza anza kuomba. Ijuri kaza Sauti ninakuja. burya waravye ko umwana yajyamye neza. Wewe ulitizama kama mtoto amelala vizuri. Ubwo rukundo shetani afise go kukwibutsa yuko umwana watajyamye neza, arindire kukubwira utangiye prayer. Iyo upendo shetani yuko nayo ya kukwambia kama mtoto akulala vizuri, anasubiri kukuambia unapoanza maombi. Ugacukupa Unakupe. malheureusement ucange heureusement usanga umwana yijyamye neza vraiment. Unakuta mtoto amelala salama. Ugachugaruka. Unarudi. Ubwo wa mukozi wawe yijije amasahani. Huyo mtumishi wako aliingiza masahani. Kandisha. Tena sha. Uyo ninde ariko arakukura muri presence y'Imana? Huyo ni nani yuko anakutoa mu presence ya Mungu? Shetani atinya yuko utebana n'Imana. Shetani anaokopa usikawi na Mungu. Reka tubireke uyu n'umugani w'ikirundi utebana na surivu. Sindawuzi neza ariko umugani usigura sindawuzi icyo bisigura ariko bisigura ngo uwo mutebanye murasa. Inamaanisha mwenye mnakawia pamoja mnafanana. Ariko buri munota ugomba kuvuga mind come. Lakini nyakati zote unataka kusema kitu kinatokea. Ari abatamanga bamaze imyaka myinshi cyane kwisi. Kuna wazee hapo wanamaliza miaka mingi duniani. Amasaha menshi bayamaze mu kabare. Masaa mengi waliyamaliza mkabare. Bari kuyamara imbere y'Imana bariko barageze kure. Wangezimaliza hizo saa mbele ya Mungu wangekuwa wamefika mbali.